Yebo nomkhubulwane siyakhuleka ke kini bogogo logobile bosalukazi sempondo bofumafuma novume esizweni isandla sembethizini nomhlaba bomsandla siyadumisa isandla siyaphilisa ngithi nathi ngiyobathinta abantu ngezandla baphile nathi ngiyobanika iziwasho bafudumale nathi ngiyobenzela abakufunayo baphile kunjalo ke kulapha mina khona okwami kodwa yini eningiphile emakhehla siyakhuleka ke nanazi izibani sicelela wonke umuntu onomzali ongenamzali ozamayo ophushayo empilweni abamthakathayo abamzondayo onesigcwaco namalumbo bese ngicizelela lana bogogo yabona makhehla mawuza kimi iza nemali uzofuna into oyifunayo ungalokhu ungidlalisa mina mawuza kimi yekela lokuthi mawusuka la kimi ugijime ebhedlela nibize umndeni nithi umuntu uyaphambana ekhanda umuntu uyahlanya umuntu uyagula mina nginemithi strong thuwa ngikubizi mina ukuthi uze kimi ngenkani mina ngiveza umsebenzi wami njengoba nguveza kanje namaphosi bese wena uyeza kimi so ngane kamangane kababa ngithi kuwe hlaziya kuqala manje ukubuzelana kulesipoko esinye sisamehlo lesipoko esiloyayo kuba lesipoko lomdala ngoba mina nginomdakanisi mina nginezipoko mina izipoko mawufuna isipoko esegazini ngiyakufaka mawufuna isipoko uzosibona ngamehlo ngiyakwenzela mawufuna wena ukuthwebule futhi uphinde wena uphile kabili ngiyakwazi ukukwenzela lokho manje ke izinto ezijulile izona engizenzayo ingakho nginezindumba ezisekhaya ingakho kunezindumba ezisehlathini so kodwa abogogo ngithi mina umuntu ofuna umsebenzi akangifonele umuntu ofuna ukusebenza akasebenze angeke ube utho ongena boost angeke wenze izinto ziye phambili ungenayo iboost njengakho ke thina sisebenza izinto ezibuloyi uyabona ngizwa nje ngiyakhubeka ngoba lobuloyi lobu busegazini lami yimi umnikazi wobuloyi uDr 2+2 ngiphansi kwamhlaba yalingana uyangithola noma ngabe kunini kuphela angifuni ungibingelele ngoba mina nginezibhokwe so abantu bayifuna into yampe yangempela so ngenkathi ungibingelela wena kunomuntu osuke enokha inoyifonini enokha efuna ukuhlala phezulu kodaba wena lokho kuyaxoxa asibona abangani asilapha neni kunjalo ke bogogo nani makhehla siyanishwelezela namhlanje la sinishwelezela nje ngesihle nangothando ukuthi nonke into eniyifunayo manifika la ekhaya kumele ukuthi yenzeke nazi ibani nali hawu niyalazi ke leligula hawu niyalazi leligula niyawazi lo mdlekedleke niyawazi madoda amakhulu bosikhandla sambethizwe nomhlaba ofuma novuma esizweni siyakhuleka kini makhehla siyakhuleka nina bezizwe siyakhuleka nina bomhlaba nina baphansi komhlaba siyakhuleka nina bonkanyamba yezulu sikhuleka kini madoda nina basemkhathini angithi emkhathini la uqala khona ubuthakathi bese behlela phansi ezantsi bese emhlabeni bese kuyavuka ubuthakathi bese kuba khona abathakathi besintu bese kuba khona nabathakathi kodwa aba destroy impilo zabantu yo siyaxolisa sanimemeza abadoda sanimemeza amakhehla sanimemeza ke bomjakalazi akusile madoda amakhulu kusile bojakalase kusile madoda amakhulu nina besizwe nina bomdlebe nina basemahlathini nina basephansi komhlaba nina bokujikajika yebo jikajika sihlalo siyajika sihlalo siyavuma sihlalo siyasinda sihlalo somkhosi siyabiza gogo logobile salwa sempondo madoda amakhulu madoda omoya awu sanibingelela bogogo sanibingelela makhehla sanibingelela amasosha sibingelela phansi imfihlakalo sibingelele bonke hawu shwele madoda amakhulu ngiyanikede hawu nina siyanethembisa bogogo ukuthi sizokuba nani qinani madoda niqinise impilo zabantu niqinise nathi uqobo abantu abavikeleke phezulu kwezitha siyakhuleka kini bogogo sasithoba sinibikelela ngolimi lwenu thina ke bogogo thina sanilanda emazweni siyakhuleka kini nathi niyanosihlonipha nisizwe nibe seniyasiphendula bogogo sixhumane nani kunjalo ke madoda kunjalo nasemkhathini hawu shwele ntombazane salukazi wena wasemazweni ntombazane salukazi wena wasemazweni ngakulanda kweli kudizwe ntombazane wena ungageji wena mashaya ubole angithi wena ushaya ubole esilondeni somuntu ophilayo wena ushaya ubole kwabantu abanenzondo ushaya ubole khehla dala mina ngiyakwazi mashabole wena mashabole kunjani gogo sabingelela bogogo nikhona bogogo Ficar bem, tem que ver aqui.
Aquele dia de corandeiro aqui. Tem que ver toda a pessoa que está aqui. Okay. Sanizwa bogogo, sanizwa makhehla. Nikhona niyaphila kodwa. How did I